Asibingelele kubantu abasibukayo bonke emhlabeni wonke, eMpumalanga, eNtshonalanga, iNingizimu, iNyakatho, nabantu abangaphesheya kwezilwandle. Ungonyama lwengodla, ungudla abnormali. Imoto enkulu ethiwa zinye imoto encwadi encane engafundeki, eyehlula abafazi nabantu befunda behlula. Ukhiye lovula bonkokhiye umhluthu lwenhliziyo zabafokazana, ugandaganda lona omasondawo, oqhume elinye uphinde ugxobe ngelinye. Ikakhulu namhlanje before siqale sikhulume nabantu, sicela ukuthi umuntu osekhaya ngabe ukuphi, umuntu ongasubscribe subscribe, onombuzo aphinde acommente. Ungonyama useJimistini enumber 21 with Deep Road enambeni ethi 062 017 1320 062 017 1320. Ku-TikTok angitholakali, akube yinamba, kube WhatsApp kuphela. Ikakhulu namhlanje into esifuna ukuzokhuluma ngayo ngoba kunabantu abafisa ukuthi balungise impilo baphakamise, kodwa uthola ukuthi abantu abazi ukuthi umuntu odinga ukuphakamisa impilo umuntu onjani. Ukhona umuntu othola ukuthi izinto zakhe zihamba kahle, akadingi yena ukuthi athwale, kodwa uthola ukuthi umuntu ngokubona abantu befuna izinto ebese umuntu naye ofuna izinto, kodwa ekubeni angadingi leyo nto. Khona umuntu esikwazi ukuthi simkhulumele, simcelele. Uma sicelile ebese kuba ukuthi into amasicela ukuthi ziyavuleka ziyaphambili kuba kuyenzeka uvimbeke kanti kunabantu abakuvimbile. Number 2, kunabantu othothi beza bazofuna isithwalo. Isithwalo into ukuthi uma yenzi umuntu ithathwe umuntu osebona sexakekile noma esebona ukuthi impilo usayizama usefike egcineni, kodwa manje khona ilevel akafuna ukufika kuyona. Namhlanje khona umuntu ono 500,000 kodwa ufuna imiliyoni. Loya muntu uyakwazi ukudlula engaphezulu. So kuhlukana ngokuthi umuntu lo lempilo ayiphilayo akasayifuni, futhi kube khona umuntu obonayo ukuthi impilo yakhe yena noma esecelile madlozini esenzile imisebenzi, ngoba ngeke siphike ukuthi abantu abaningi bahlabile emakhaya, kodwa uma behlaba kwenzeki lutho, bawenzile amatiye, kodwa abantu abaphansi abasabeli ngenxa yokuthi sebemosheke kakhulu. So-ke abantu abanjalo futhi siyakwazi ukubanceda. Umuntu ofika la ekhaya uthi uyinyanga, siyakwazi simsize umuntu ngaleyo ndlela. Ukhona abanye uthola usimenzela ngeqhude, senza ngeqhude, senze le mkhuba esiyenzayo ukuthi njengoba iqhude sazi ukuthi into ekwazi ukuthi ivuka abantu besalele iy'nkukhu, senze iqhude. Iqhude yona into ekwazi ukubona isikhathi ikhale. So siyakwazi ukwenza ngeqhude, senzele lowo muntu bese mfundisa ukuthi imkhuba yakhona yena uyigcina kanjani ukuze impilo yakhe iphumelele yaphambili. Into eziningi ngoba abantu abaningi baye bethi uma uthatha izinto uthola ukuthi kunabantu abaningi abaphazamisayo. Akuzona zonke izinto eziphazamisa abantu, ziyehlukahlukene. Uma sithinta umuntu othathe ngento edlozi, into edlozi inezinto inabantu abaphazamisa abathiwa bawumndeni, kodwa uma sithinta isipoki asiphazamisa umuntu womndeni phela. Isipoki simela sodwa, siyaye sithathwe umuntu owaziyo ukuthi yena uma eze la uyabona nasekhaya ukuthi kuyinxushunxushu into khona ziningi, khona abantu abagangayo, kuyalungiswa bayaganga. Siyamnika umuntu onjalo ukuthi-ke akayithathe lento ikwazi ukuthi ayoyisebenzisa. Nomuntu kufana nomuntu ozofika mhlawumbe athi unebandla, siyakwazi ukumenzela ngeqhude. Kunale mkhuba eyenziwayo kodwa esingayikhulumi la ukuthi yini okufuna yenze ukuze impilo yakhe iye phambili. Kodwa isikhathi esiningi siyaqiniseka ukuthi abantu abathwalayo siqale siyabuka ukuthi ngabe lo muntu ufanele yini ukuthi engenza leyo nto, noma mhlawumbe uthathe ngenhliziyo, ngoba khona abantu abaphilayo. Uma ngazi lo muntu ukuthi usafunani lo muntu, ngoba lento ephila kuyena ayidingi ukuthi azaphazamise. Kuyenzeka omunye umuntu aphiliswe yinto yamembatha, uma simnika isithwalo ebese lento iyabaleka. Kodwa ukhona umuntu ozothola ukuthi siyabona abantu abahlele kuyena bayahlupha. Uma senza ukuthi masithatha imvu isikhathi esiningi into ebaleka isidlozi, futhi imvu into engenamsindo. Uma senza loo nto lamadlozi lawa angamsizi ayaqhela, sebenzele lemvu bese sifaka lento okusuke sifuna ukuthi yena ayimphilele. Nangu umuntu uyabona ukuthi uyafisa ukuthi leli bandla ke likhulu, kodwa manje ukuthi
nomoya ukho akakwazi ukubona. Siyamenza khona abantu esikwazi ukubenza emzimbeni, khona abantu esikwazi ukubenza ukuthi sibenzele ingcweba abazoyifaka babe emathempelini, ezokwazi ukuthi ikhulume nabo ziphinde zenze ukuthi lento abayikhulumayo, ngoba ngesilifihlo ukuthi khona abantu abashumayelayo, umuntu ashumayele uze umuzwe ngathi wena uyashumayela, kanti into ahamba naye emenza ukuthi azwakale. So ilokho uhlukahlukene imisebenzi, kodwa umuntu othwalayo umuntu osexakwe impilo, ngoba noma uzoleka uthatha amandla siqale sikubuze sikuyale sibuze sibheke ukuthi ngempela lento soyifuna wena sekufike egcineni into kwempilo yini esikwenza ukuthi ufune lento before sikunikeze. So ke umuntu osexakwe impilo kakhulu siyamnikeza njengoba zikhona izipoki. Isipoki into esivusela wena ibe umoya, kodwa wena okwazi ukuxhumana nayo, wena okwazi ukuyithuma. Mawufuna ukuthi umsebenzi ofuna mhlawumbe unama-10 ufuna ukulandela ukwenzela uthola imali ngalowo ndlela, wena okwazi ukuyithuma. Number 2, ufuna ukuvusa inyoka ezosebenza ngenhlahla zabantu, ngabantu besifazane, ngabantu besilisa. Seyivusa funda inyoka ukwazi ukuthi yenze lokho, uthatha inhlahla zabantu ziphilele wena. Ngabe ufuna igubhu, siyakwenza sichaze ikhubza la ekhaya iphuma zimbili. Sichaze futhi lezi igubhu lezi zisebenza ukwenzani, ngoba ziyehlukana umsebenzi wazo. Siyakwazi ukuthi ngoba lento seyigubhini iyimfihlo enkulu. Igubhu kuyenzeka sikunike umama nengane, isigubhu lezi thothi lezi zomsazana lezi. Into eyigubhu iyimfihlo enkulu, kodwa edinga ukuthi okuningi kubantu sikhulume esigodlweni, ngoba siyakhuluma ngeyigubhu la, kodwa khona iyimfihlo eziphuma esigodlweni. Masithi lesigubhu lesi sikanjena, isigubhu sikanjena, isigubhu sigama elithize, lesigubhu sigama elithize. So ke siyakwenza lokho. Abantu abafika lapha bethothi basebenza emaklabhini bafisa ukuthi babambele abantu abanemali, ngoba abantu abaningi bafuna imali emhlabeni. Siyakwazi ukusikwenza ukuthi loya muntu mangabe ekuleya ndawo yakhe, labantu abanemali bafike babheke yena, bangabheki labantu abaningi, babheke yena asebenza abe busy. Umbona umsihamba ngemoto suke simenzele ngendlela thizeni esimenze umuntu esimchaze efeleka ukuthi wena njengoba usebenza kanje into oyidingayo lento kanje esiyenza kuyena nakuyena noma bayangena abukeke yena enye into. So ke iloko nganza kwethu noma ngisho ukuthi ngonyama useJimistini number 21 uDeep Road aphinde abe semtubatuba. Siqwayisa abantu futhi ngokufaka imali. Azikho imali efakayo la ekhaya, siyahlola. Hlola umuntu mayifika azohlola sibone inkinga yakhe, asizwe mayifuna ukusizwa, ngoba kuya ngomuntu ukuthi uyathanda yini. Umuntu ozolanda into sisenzela ukuthi ukufemba, sifemba umuntu bese simnika lento ayifunayo, ngoba ukufemba kuyasilekelela sibone ukuthi lento ozoyifuna wena ngabe izovuma noma izonqaba. Kube khona lento esinika abantu kodwa engasafuni umuntu osafuna ukuzala, amandla angasafuni umuntu osafuna ukuzala, adinga umuntu ongasenandabano nezingane, ngoba asebenza ngokuthi makufune ngabe uyazala wena noma nidibana nomuntu oniphila naye, makumele behlala ingane bese wona yadla lapha kuyena esibelethweni ukuze ukwazi ukuphila uye phezulu. So abantu abanjalo nabo siyabanceda. Umuntu usethi yena mina sengiright ngeingane, kodwa kuphela ukuthi angifuni ukudleka lezi eziphilayo, kungadleka lezi ingane safuna ngilethe emhlabeni. Ikhonto enjalo isithwalo esifuna ukuthi umuntu ongasafuna ukuzala esidla abantwana. Siyabonga nisale kahle, uNkulunkulu abe nani okuningi. Sibambe efonini sichazele kakhulu nangalesithwalo esifuna umuntu ongasafuna ukuzala. Siyokhuluma efonini noma siyokhuluma esigodlo. Efoni angifuni ukukhuluma kakhulu efonini. Umuntu akabuze eze esigodlweni athole direction, achazelwe kahle mayefuna ukwazi kahle yonke into. Number la ekhaya ngaphinde ngiyiphinde 062 017 1320. Qaphela ungafaki imali, ungafaki usiyimali kulezi inamba zabantu abazenza ngonyama uzomthola esigodlweni eJimistini. Siyabonga nisale kahle. Leya namba endala niphume kuyona, inamba esebenzayo lengiyibizayo. Siyabonga.